gore ke u whanga mua hinga hi talwhata kutoa pe, o ku whatapoa atu pa meheni, whatapoa atu ke hou eiki ka o ma hatakilotu pa moe kainga tonga kutoa pe, ku wau atu ka teki mautolu, ai whamafola koe ni polokalama, tufunga fonua alo au ai aku ma o atu pe meheni, pe mo PALOFESA to ita SIOSIUA LAFITANI, i he aho tu siti kutoa pe. O ku whanama pe ku ongo rei atu e tau polokalama ke teki mautolu ki a pina, lava ke mo ke tau inasi kotoa i he polokalama ko ia, au ku mawhahauko atu i he wiki kotoa pe ke tau inasi ai. I he ahoni foko fia ke tau rei, ai PALOFESA pe me Ken Pela Australia, tau rei koe PALOFESA LAFITANI, ko ngā koe polokalama ko ia ko amana ke ta hoko ta he weekend, fia bito i he tau wau mai ke he wiki fo ko ni, rei pe ngahi mea kotoa pe lava ke whahauko e polokalama, mo whewheha ke PALOFESA i he wiki fo ko ni. PALOFESA koe ke ongo mai. Ia, ko ongo atu e? Ia, onu ongo mai. Tata. Ia, ko whawheta i pētonga he tau ausia ai whainga maare koe ni, pa ko whamalumalo atu he talamalo e whanua, lotu pe moe ako, pe ata ke hoko atu e tau polokalama whakawike koe tufunga fonua alo au. O kou saipe pa malusani mo e whamiri, pe aku saipe ngā au heni e tau lo au, pe mo e mau community heni e kurawei, ki e community heni, ka koe kuki mau tolu saipe ku whaipe ono whenga ke e whotutu atu ke to e māwangi e whahoko atu e tau ngā we me e tau maananga headquarter pe koe ului maananga fo koe ne lo au I Kempelani ka kou le leipe mo whamiri koe tau hi pe whakahi e hi pe mo whaipe ngā I whatongi anga maheni mo ngā I proseki ai lo au ka kumau saipe tonga malo. Koe weekend foki PALOFESA kumau wakai atu ki he kamata koe ha mo post mai koe ai hofi koe ai hofi koe na whakahoko ki he studio, pe koe koe ngahi ata whaafofa kumau wakai atu ki ai, koe ngā kumau koe fia pita e lava ke mahino ku lava o whaava ngā wehanga koe na tatala noa ke he wiko osi, ka tau hoko atu ai ngahi ngā ue ko ia mo ngahi polokalama tau whahoko ko ia I he wiki kotoa pe. I hene tuu koe tai nini koe ke te aha fu uongongo whewhe pe mei tonga eiki koe ngā koe tuu unga pe kui ai COVID-19 I hene au mai koe ki he pongpongi ni koe au I he toko tahawhe tolu ngā uano nima ai ngahi active cases ko I tonga ai au ku o kau ai ekpare nia ku mo ua ai ana announce mai mo ua I he COVID-19 ka ku nau mo lerei ko toa pe anga lau o si lahi a pite huhu ia uaki mo ua pe ai mai ni ihi na huhu posta ai ko e toko tahafi tau ngau no nima ko ni ko fika lahi eni ki tonga ka kono mo o ni o ku atu mai he na urisi mate toko ua ka ku kege mahino e ka te au talpe ku ilo ina na whakaha mai koe malolo e toko taha ia koe puke pe anai halanga maha ke kana e mau pe I he COVID ka ku asma koe ni au ngongo kuna tuku mai koe toko ua kumate koe active cases koe taha wheto ngea wano nima osu recover toko fitu ngea ma nima ai ulahi apito recover me he totolo koe wafe fitu ai koe tu uia I he ahoni pe me tonga eiki ai tu unga kuku ai koe ai mahaki koe ni COVID-19 ni PALOFESA. Walo pito tonga pe o tau pe hepe me statistika kona ko ke o mai o ku ikai ke fu to lalo pe to COVID tonga whatatau ki ngahi mea hoko ngahi whanua pe ko lawe ai tengetange pe ko puke ai ki pare mia pe ko atu pe ai popoaki pe me he lo au me heni
whafufonga e atu pe ki tautolu ai ofa atu ki ai whawhiawhia pe ku asmai me he press release i ono tuku mai whamatala fispare mia o kune ke ilau maare rei pe pa kune whakaloto lahi mai ki o tau ka inga ki tonga ke nau huhu o whahinga ku huhu o whahinga ku wau ke pusta tonga ko e hange pe ko e tatalanoa ki moa ki o tau ka inga mahuinga pe ho tui whakalotu ma whahinga tui ka koe mea pene ku ne lava ke ne tokonia ki tau tolu ni ngo ku alo puke ka alo puke hange pe a puke anga mahende e flu pe tuku ke e whahinga koe na oku puke lai pe kuna umate ka pau ko toko ua i tonga ka koe ni oku asi mai foki tonga me sia ina pe aku pehe ku toi asi mai pe moe ko ni omicron oku te ai omicron ni eta pe aku pehe te ai koa ai virus for o me Amerika ko whakataha ai te o tā moe omicron ka koe ke whapapau ko whapapau ai omicron for o ia hau me sia ina pe ko mea pe ko ulawe ia uia te tau whea pe heni pe tau tolu ia pe moe whaahinga ke o vai lasi hange pe ko e tau whea pe he mai ngai tau e fia moe whaahinga ke o vai lasi ai ko na tau ui ko flu pe ko ni ku alo atu ni ke alu i he whainga sipinga ko ni ka ko mea maho i ngā pe ke tau mateu teu mo tau tokanga pe ka pau pe ku asi hato vai las fo o i tonga pe koena pe koeni pe tau tokanga ange pe ko mea whika ulaki pe ko maa pe a moe tui a ho tau mas ko mauto wani e tonga kau wha o si aki o ku whakamahina mai heni i he ahoni te mau huhu hono tolu aia ku nau pe he foki i he ku mau ko e pusta ko uhu ia no tolu ka ku mahina mai ko pusta ia ko foi whakawawe ia na nau whai ko uhinga ko malohi ma ko hawa e delta pe mo omicron pe mo pehe ko e to ia ia to whahinga fo o e virus ka ko meu mahina mai ka mau tolu te mau huhu hono tolu ke he ia mei he pusta aia na ai ko ulua ki mo e ua ko e tolu ni he hoko ai foi hoko pe ko foi sequence ko ia o ke he ia pe mei he pusta aia o ko te hota mo lusiane pe ko fe ai taimi ka ko mea pe a ko tau fe a mo ia tonga pe aku kai ke te a tau firi ka ko ia pe tau taina pe ka kai ka pai ka na fai ka to uhu ko ni ko mea tau taina pe na to ka ko nga pe ko tau sio ki he malu mo ui pe mo alu ke fihi ange ai fa hinga vai lasi ko ni na pe he pe ko ni omicron o kuto malo ho yang ia to fa hinga me kai ke te vavo ke atu tonga malo ko ia mo ne apito professor ko ne tu fo ke tai ni mi o mahina o pito ke te ia ai fa tala no ko ta fa hoko mono popo ki kakai ke nau huhu pe mahina pito mo me ak feinga ki ai kau toke tāma me a ke kumi ha whainga whai to o ko ngā koe maha ki koni na kai ke whaha ma teu ki ai. Pea koe wai whuke toko lahi ia ko nau fōi nau tōria he huhu. Fōi nau tōria taha ua tōlu ka te pau te hau me whai taha ko wha a ki e posta. I he whai COVID-19 pe he pa mono ngahi whetongi holo kai ke. Au ku mahino pe whuko pau ange pe ai tau whawhalala peke ngai whare o mai kau toke tāmo e tau whenga ki tau malu i he tau toe nofo whakauhinga atu e whai huhu koe, mai huhu koe pe aku kei wheunga. Ai ko ne tū he taini mi whoki o ngau pehe koe Omicron ia ku tō maa pe ia hange koe na asi tonga. Pakapau te asi mai ngai maha kia koe me siaina pe mo Amerika mo ngai whonua. Ta koe tau wheawa tau tolu koe ni PALOFESA mo COVID-19 maha koe wheawa ia ka fuafuoloa Ia koe mea kani nau sio ai a neuhu i siaina pe au toi hanga pe o whakapapau i ai ngongo ko ia i ne hau a neuhu i e mau APC
o ku whakamawahei au pito ko whainga kone mao he Omicron fo o whakamawahei au pito nau tori e siaina o tuku mawahe au pito nau tori ko inga kono ko ine perepere ngesi pea mo ine tuulawea ngofua ke mo ui aia ko me aia ko oku hoko pea ko mea taha e tonga ko huhu ko ai pe foke ngai whamatala ko wakai hifo ki ai ko ngai whamatala oku tae whakasai nisi pea neongo oku hau me ngai kulupu whakasai nisi pea kuai ngai kulupu oku nau teke lopi ke pehe oku ai uke mikare mo chips oku ne hanga whakahu oku whakahu he ukau kaha koe ni oku nau hanga o whau ai uwhaito o koni ki ano hu ki tau tolu. Pea ko tuitonga ko whia lawe atu peki ai ko ngai whamatala koe ni oku fu tae whaka lo sika pe kai uhinga whasae nisi pea oku whepaki pea moe whahinga tutu uni o the World Health Organization mo United Nations pe mo ngai kau taha mo ui ko ama mani e nau hanga o whau hawhaito ko mea ia nau tau whatoanga hifo pe ku tui kia e kakai pehe ko te huhu pepe lava rewa ngai whanua malo hi o sio mai ki e wheitu pe te alo lai koe ki chips o ku hau e loto i whaito i huhu pa ko te whakapapa pe kita ke kakai ko ni ka ku whakaware apito ka ki whamahino tu pe tonga ko hanga ko tu ko e tau mo ui hanga ko tu ko amamani ko satellite ngai fonua ko no ko na satellite te fito ke ngai superpower o kunau sio pe ngai fonua ko ni o ilo katoa o me au hoko ho tau fonua mo e tau mo ui pe o kuhuka rewa ki ai ngai fonua kunau alhake nau satellite langa whakalaka satellite hange ko Australia ni ko poi niu pe hen o kui kaito e puri ha me aia mea tau tolu pea moe artificial intelligence AI o ku whakahu i he mea kotoa pe o kui kaito e whia mao ia ke whakahu mai hange ko whainga whakaukau o talanoa ko nau pehe o whakahu mai i he mea huhu AI artificial intelligence pe ko whanki chips i kai ko foi experimenti ko o mo oni me kon ko tanoa ke ai ku sfaia siaina na hanga na tolo di liu foi city e kaha o li liu ai foi feitu e kaha foi city laha na tolo e kaha ngala no ingoa o ai satellite pe mo artificial intelligence ai ko funky chips fa ai fai kai kala no ka kai ko ni i he mea kotoa pere si tipe nei kei toi pūri hata hai o au ke kau kai haa si e kai haa ko ho lue ko ho tokota ko u mea ko ia tuku ke hao private life ka ko no ngā ko hu me tua me ho whare ki tua o ku tokai maananga ko mea ko kui ko tokai maananga na eos experimenia pa ko ki tau tolu o koe to e whia mau, koe ku poi ni, o koe e whia mau ke to ai ha chips ia pa kui kai ke ngō fua ai a whakamaha pure anga. I he lao whakawaha pure anga ke whai e mea koe. Ka o kui kai to e whia mau e hange koe ngai tala noa hala koe. He ku osi toka mea i pe e satellite e ngai whanua koe ni koe ke puri ha tau mea. Pea unau toka mea i pe ki nau tolu he u mea ko toa pe tau ngau ko tau mobile la ko toa o ku ilo he pure anga e tonga feitu ke ia i moelea o ke tala noa aki ka koe foki e lao ke privacy e ke ngai whanua koe ke nau hanga o to u mea koe atu ku ke peka to ke aha whakato tolo ki a whahinga hia whatu tā maki ke national security, peko national interest e whanua te na wala rewa ke u teita ko ia.
Ka koe umea koe ko fie mau koe ke whakamahi noi. Ko whakaospe tonga kai whakafoki atu. Na u alu o whai whakatotolo ki hoku toke tā i ne kamata he unvesitsene i he hiwa wha mo hiwa nima pana u takai ai Britania ala ke i Europe o hau i Amerika pana u hau na mawai whenga maria ke u alu ki he DC ki he Kolomua o Amerika o whakatahai pe mo political appointee a Clinton. Ko ku whakataha ki he whatotolo o mo ku artikolo na e whatohi ki he demokalati pe mo ku whatotolo na e whai ki he kakaitonga pe mo e na upalaparema. Ka te whakanau tonga. Ko huinga kala noa na uhu atu ki he ofisi ko e ni ko fefine ai i human services ko mea ia ke welfare mo mea ke rights mo mea Amerika i Kolomua na whakawhainga maari na alota ke fefine o ku awe ia ki Isleri pe mai rewa hono tokoni ke ma whakataha i whaitu ko ni na security e mea ko toa ka ko alot ko loki ko na ma whakataha ai tala mai he sana ko ni ko pita ke atea siua ko mea ko tope he ni kere aki mo ke tala noa o ku hiki. Kate ula ki tala ato e mea ko ni kate koe. Pane hangare o whamatala mai o mea i tonga, toko fia whanga hosi tonga, o ku toko fiha e ha, toko fiha e ha, tuo tolu pe ne hanga o ki folai te he mai pe ne pe he marewa ka te au. Ko uhinga e ku tala ato e mea ko ni kata toki tala noa, ki he demokalati tonga. He kui kai ke puri ha mea i tonga ki Amerika me he satellite. Aia ko ku whanau nau ia tonga. Koe ke whia mau ke toi whakahupe a ku tapu. Ha chips ia ki he whainga metesini, koe ke ngofua ia. O kui aia u kemikare ia ai ke sino. Ia koe kemikare, koe huhu koe kemikare. He koe hea uhinga. He ku tokai maananga penga he whanua lahika ki tau tolu koe ke puri ha tau mea. Ko mea ko toa pe tau whai i api, ko e tau telefoni, ko e tau mopaila o smau ka atoa u application i lo toa he pure anga. Ka te whakafoki atu toa. Mone pito, ai whakaukape mui whamatala kou ke whahoko, ko anga ia ai whakaukau fuke e toko lahi ka kono mo o ni hange koe ko ke talanoa ki ai. O kui kai ke te whie mau mea koe ko tau osi tau tolu ke satellite pe aku mea ko toa pe ku lapa pe ia ke o au ke tau telefoni mo mea ku lapa ke nau whanongo na tolu ki ai i o hange ko matala ki ai PALOFESA aia kone tu e tai nimi ke ta almo ke ta konstituto ne ko nga ke ta hoko atu ki ai o ku ta i he whamau anga he tai nimi i he ta konstituto ne aia ku nau tolu ko ia ke toki hui mai ke POLOKALAMA ko e talo ne matala noa mai i he konstituto ne ma mai ni ke kupu ai ta ko valu fa ko ta ko fa ma anga PALOFESA pe te tu ko ke te ko ke ta hoko atu ke ta konstituto ne ko ia koene o ko kataki pe tonga o ko hanga o hake ai konstituto ne ko mea ke he nia na au sio ia ka ki o hake kataki. Ai ta mai ke kupu fiha. Ai mai ni ke kupu valu fa he ku mau. Okay. Ko ni ko alu ke ai valu fa. Ai na ta i he penolo foki i he mea ku osi. Na ta o se te exansela pe ta hoko mareva ki he valu tolu si ko e penolo ia. Ai na ta tala noa i he ta POLOKALAMA ku osi. Ko e Ko ni ko wa mai ke pe he ko valu fa ka iai. Ai ko ngahi whamau anga, he? Ia ko ngahi whamau anga, ka ta hoko at ke ai tonga malo, he? Koe. Koe walu fa ulua ki. Ko pau ki he mawhai whamau o e whonuani
ke i whakamau anga maulunga o whanua. Kua pau ki he mawhai whakamau o whanuani ke i he whakamau anga maulunga o whanua. Aia koe whakamau anga tangi, whakamau anga lahi, mo whakamau anga whanua. Aia koe ngai ki mua ke woko atu, pea moha whakamau anga si aia koe whakamau anga polisi. Koe foi waluwha ulua ki tonga o mahu inga au pito. Whai whoke tau tala noa he taimlai tau tā noa peke whakamau anga lahi. Pea ku tau alu pea ai pea o vare peu tau whata noa ke whakamau tangi. Pea o vare peu tau whata noa ke whakamau anga whanua. Ka ku tau whahanga peo o whatahai pe koe whakamau anga lahi. Pe koe whakamau anga lahi. Uke ai ki tu whakamau. Ka koe foi whakamahino koe ni mahu inga au pito. Mahu inga ki he tau ilo. Ia e taimi tau whaangau e aki pe whaluku fua. Whaangau e aki tātaha ka ku sipela mahino mai e kupu walu wha o e ngahi whakamau anga okutolu. Ngahi whakamau anga maulunga. Aia koe whakamau anga tangi, whakamau anga lahi, pe moi whakamau anga whanua. Aia koe whakamau anga whanua te tatoki alu atu, te ta alu pe e spela whaiki ki mai e ta alu atu koe ni, a honau ke he mo e nau whekau aki. Pea moha whakamau anga si, aia koe whakamau anga polisi, koe whakamau. Ai koe ngai whakamau anga maalunga ai, pea moe whakamau anga si. Aia koe whakamau anga polisi. O kere mea e tonga ko manatu i hake ko maa te ki lawe ke aika tato ko hoko atu ki e ua me e ta polokalama ko o si ko whietānaki ki ai. Koe poini na nofo whakaukau ki ai koe whiri koe o u whamau lahi. Koe whiri ai whamau lahi o u whanua. Tō mai pēa Britania pēa mo Amerika. Ko mea na ku whakaukau ai ki he ni tonga he nauhanga whehu ia. Pe o ku conflict of interest pe o ku whepaki. Ahono hanga e he taki tau potu, o ku i he executive power, hange koe tui, hange koe tahine kuini i Britania, hange koe Palestinio Amerika, pia mo ngai whanua whai taki kia. Nā ku whawhehu ia pe tonga pe ku whiriwhiri mānako, pe ku conflict, pe ku whepaki whatongia, i e nauhanga whiri ai kau whamau mo whakamau lahi. Nau nofo whakaukau hen ke tata anoa ke eiki sansela, ino whiri. Whiri i e whatatoko ni he tui. Bea pangau rewa si o ki Amerika o ku whiri ai whamau lahi, mo kau whamau lahi, pe koe whamau kau potu, o ku whiri e Palestini. Pea wakai rewa ki Britania, o ku whiri e kaine kuini i hono whare i pea meihe whare area pea mo e paremia. Aia, koe mea whokia e tonga ko kulawe ke aihe nai whai tā langa whoki tonga me ta whaake a patoapa ko tuik nau kei tuu pe mo oni ko ia. O pe he koe conflict of interest ia o ku whepaki ai whatongia pe koe whie mau ai i hono whiri e tu i ai eiki tu whamau lahi mo kau whamau. Pe koe huinga koe whawhehu ia, koe mea ko alu ki ai koe ngai whanua, koe tufunga i mai whoke he kau filosefa na ustara noa ki ai separation of powers. Aia koe anga ia koe au whangatuku, e whiri maia e mawhai pure whakapolitikare tau potu taha. Ka kupeheni e tonga. O kune hanga o whiri, pea tene whiri, ne hanga o Amerika, whiri a e whamau lahi. Tau potu.
Fili ai kau whamaulai o ngā state mo e hāfua. Pea nau hangarewa nau tōu, pea mo e nau ngāhi pure a ngā o fili, pe koe nau ngāhi komiti ko siri o fili. Ai komiti ke ngā ue mo tō tahangi ko pēnolo. Ai apa koe mea koe au te kai ke toi fusi o whai ki ai ka koe mea kou lawe i. Fili pe ki Palestini, ai ki whamau lahi, tau potu po whamau tangi, po whamau ngai state. Fili he kahine kuini, pea nau hangarea e nau tolu mo nau ngai komiti, o kai ke toi fili atu mo i komiti ia. Ie ne mahino ka te au. Aia, te upehe tonga kau whakanou nou. O kuia e mawhai ai o executive o e fo i kupu ko ia ke ne fili ai taki o e whakamau a ngā. Pe hangarewa he taki e whakamau a ngā o fili haana mo whakalere o ke he ia tau pehe hange ko eik sansela o ke he ia me eiki tu i whakamau lahi. Paka mea koe ko hanga whehu ia, pe o ku fuulahi nai ai mawhai o e tu i e whakatahatoko ni, he kunau whiri ai eiki tu i whakamau lahi. Tu i whakamau lahi. Tau potu ta haia. O kunau whiri pia moe kau eiki whakamau lahi. O kunau whiri pia moe eiki sansela e tu i e whakatahatoko ni. O kunau toi whiri atu moe pēnolo. O kunau toi whiri atu moe whahinga ke kau ke pēnolo. Pea o kuia reo e whehui ke tau whehui ai, pe o ku fuu he atu e mawhai e tu i e whakatatoko ni ki hono pure i o e whakamau anga. He ku ose ange tonga he ku nofo whakaukau ki ai, o ku hangeka te au o ku whepaki ai separation of powers, o ku ai a conflict of interest, he ku tatau peta ai kau mai Ministry of Justice ma me ministara o ki e whamawanga mo e pēnolo, mo e ha i ta whake whamawanga. Koe uhinga he koe executive o ku nau anta i e kabineti. Tatau pe ai uhinga ko ia mo tu i e whakatahatoko ni, hangeke te au o ku fuhe walahi o nau mawhai tonga i e talanoa ko ni ki hono pure i o e tau whamauanga. Whiri he tu i e whakatahatoko ni e whamaulahi, tu whamaulahi, whiri kau whamau, whiri e eksen sala, whiri e pēnolo. Koe haa toi mea ai ke nau tae whiri. Pea koe mea ko toa pe o ku whai whamahina mai he lao i e pēnolo mo e iksansela o ku nau whai o whakatatau ke whakangofua mai. E tu i e whakatatoko ni. Ko hai o kui ai ai mawhai tau, koe mawhai pure tau a taina. He koe nana e whiri pe ai e iksansela o toi alu pe ia o ha o whakamau blahi, whakamau leo leo, ai a whiaki. O kou wakairewa ki ai tonga koe umea, mahalo pe, tato whoki mai o toi tānoa ki ai ka hau, ka kou whie atu pea e ngā sio ki mea koe, ka ta whoki mai, tu ke tonga ka pau ke whie tānaki mai, ka tato whoki mai ki e tā, ke konga ua. Ia, malapito, Palofesa koe konga ini o ku whai ai koe ai longoa a i he konga koe ia. Ka koe ke fuhoha ki he longoa a, ka koe toko a mea fu mahu inga ke polokalama ia. O ka pau o ku wesia separation of powers. Hange koe ku ke talanoa koe ki ai, na ta o si talanoa he separation of powers. Aia ko whai konga pe ia o ku mahu inga ke whai wakai ki ai. E ko he mooni ai whakaukau koke o mai. Ka pau o ku whiri kotoa ia. Aia ko whai palapare mapenia. Koe pehe ko koe whiri e he tu i he whakataha toko ni. Aia ka pau whewhe ai whakaukau koe ni.
ka pau na pehe pe a fili e tui o te ai whakatahatoko ni ai ko inga ka toki whaiteri he petu ia pe te neui mai ne whakatahatoko ni pe kau loa lots ke na mai toko ni ki ai ka ko inga ka ko u konga whike ko ni stuto ne ia me ko fili ia o ni ihi ko ni ko pa o asma o pehe ko ni stuto ne fili e tui i he whakatahatoko ni pe dai me ta ha ia tu ki ai i he whare i ai pe nolo me mea ai ko ngahi whai mea ko ia o hingai ko koe ai lahi ko koe ai confuse ka kai dai lahi po putu he ke mahino ai ko tu upe ko hak tari ki he ko hak tari ki he e professor ka ko whakau ka mo o ni ka fa foke pe ka ko ke ta hokwa Ia koe ku wakaia koe a tonga. Ta tau pe koe tu i whakatahatoko ni pe koe tu i o ku fuulahi ai o mawhaia ko ia ke huai pe koe tu i toka taha pe koe tu i whakatahatoko ni he koe uhinga koe executive pe koe uhinga koe whakamawanga ia o ku whiemau ia ke tu tau ataina au pito aia kapau te upehe kapau koe tu i pe ia te o ku kei fuulahi pe ia ku ne whiri e ia ai o ikai ke haraia ka te au e ne whiri ai komisoni ha ai atenseniare o ku ne whiri pe ia fo i ulu o fo i va ko ia pe alu leva ia ne form e ne committee aia ko ume ape o fai he u fonua ka ko o ingatonga he ku ne hanga whiri ai e whakamaulahi tatau pe ko tu i he whakatako ni pe ko tu i whiri e kau whakamau whiri e sensela whiri e penolo oku asia ka te au oku fu he waia koe mea ko guangai ki ai e u fonua Filipe ai fo itaki pe a whirewa e fo itaki ene penolo pe ko ene komiti pe a whiri e ki tu i whamarahi a ene kau whakamau oku pehe o mea ni una filia tu pe ai tu famau lai me ka famau ka ko to tana ki fo e san selai mo pe no o mea ko ya oku he ko bakaya tu tonga oku ikai ki ha mafai e kabineti ki e san selai mo pe no mo e ki tu famau lai oku ikai ki ha mafai o fare area ki ai o kui kai ki a mawhai ki ai a minister la mo Ministry of Justice a ana ko hai o kui ai hono mawhai ki ai ko tu i pe ia i he whakatato ko ni pe oku hange koe ka te au ia oku i kai a ho atatau ia mo whakakaukau a separation of powers oku fu o vai ka te whawhoki atu tonga ko ia mahu inga pito mo na pito e tala no ko ke fai ka ko nga fuke ni ko le perengesi he time ko fai ko tala no ko pehe ko pau hange ko ke faha mai fulai ko inga he o ai conflict of interest ai alo reva takireva fakau ka ia pehe tau finga ke to ma fai tu i ka ta fa ke ta e professor ko kai ko no kuna i loto ko he pe no lo mo whakatahatoko ni me hāfua. Ko taimi ko whaia e na hono hopo i nau tolu. O whewhe taimi ko ia. Oku kei mau pe ai whamau totonu ai. Ko ngā he ko kautama pe nia o nau whiri whiri ai. Whiri he tui he whakatahatoko ni ai pe nolo me hāfua. Pakapa e whakailo nau tolu ka whainga mea. Oku kei mau nai whamau totonu ai. Ko ngā he ko nau tolu na nau whiri ka whamau me mea ko ia. Io ko mea maari e tonga he ku kai kia hata haia ki nau tolu e above the laws, o ku kai kia hata haia e nau tolu e maolunga he lao tuku ke tu i o kuia e ngai tu uni ka e konistu tone, ka ko nau tolu ka atoa to e ngā koe na o ku ave ka atoa pe ki nau tolu ki whare hopo o ka hoko ha nau mau lao. Kai hange ko o tala noa, ko matunga tā maki,
he ko nau tolu pe I he whamauanga, ko nau tolu o nau mawhai lahi taha, pea fie mau rewa, o kuiai rewa whainga ta ai ki hono hopo I nau tolu, e ho nau kau ngā ue. Pea ko tō ngā ko I ki whanua si, ka aku hoko pe, o kulahe u keisia nei o si hoko ko wakai atu ki ai nei kau ai kau whahinga he pēnolo, ko I kau lot, o kunau kei hopo pena tō nau o ki whare hopo. Ka ko hinga koe fu uiwi lahi anau tolu whakai ngā ue, whakai tuunga, o ku malawa. Kai mana tui whoki, ko nau e whamau anga, ko whinga ke vete ai loi pia mo whiala ko toa pe kai mau ai ngai whamatala mo oni. Aia oku kei malawa pe ke whakahoko ngai mea ko nika ko inga ko pere ngesi o tuunga pe ko fukakai ko ni tonga. Fukakai toko lahi e nia whamau anga o whiria me he tui mo I he whakatato koni. Ko mea ia koe o koutokanga ki ai, koe ke utai whalalau ke tu I mo whakatato koni. Koe kuhinga pea kuia koe fu mawhai lahi pure lahi o nau tolo kuhu ke whamau anga, pea o ku whakawhehu ia rewa he talanoa separation of powers, ka pauna koe whamau lahi pea mo sense la tonga, na sai o hange pe koe ngā whanua koe. Ka koe ngā ko fu whakaiki hono whiri he tui mo sense mo isa he tui I he whakatato koni ai whatongia katoa koe ni lalahi. Koe kau kalakepe mo mea mo kau whamau polisi koe ke whiri mai mea nauto. Aia koe whamau si. Koe ngai whamau koe nau katanoa kai ngai whamau maalunga whanua. Whiri katoa ia he tui he iki mo whakatato koni he kumau ka pau kutonu. Ka te whakafokia. Koia. Professor ko tu mahino pito ai tafaaki ko ni ko whakatala noa ki ai pe ko tu mahalo toki te toki hoko atu ai o whaiki ki konga ko ia a mo yang ka ta hoko tau a Professor ki he konga ko ni I he whamauanga. Koe walu wha ua, konga ua. Ko pau ke whamauanga e whanua ke kaukia. Sako koe whamauanga ni o e whanua. Koe. Ai eik paresteni o e whamauanga tangi mo kau whamau o e whamauanga tangi. Eik paresteni. Okay, ke mahino ka te au ia tonga pe ko hai eik paresteni, ko hai eik sansela. Kai ke ka koe mea ia I he ua ai eiki paresteni o ko eik sansela te ai mo mea ia ko eik paresteni o whamau angatangi ai aku kehe pe ia mo kau whamau o whamau angatangi ai ko whamau anga o whanua ko eik paresteni o whamau angatangi ai ko section ma kehe whamau tangi mo kau whamau o whamau angatangi P ai eiki whakamau lahi, ai a kua pau, koe ulu whakaprofesionaria o e whakamau anga, mo kau whamau o e whakamau anga lahi. Kono whakamahino mai ane ke he tonga, Eiki paresteni, eiki whakamau lahi, kua pau koe ulu whakaprofesionaria o e whakamau anga. Ai a koe eiki sensela hange koe whoki e tatala noa, koe fō meni pe koe, mene tā ia, koe koe pure lahi, koe eiki whamau lahi, ai ulu whakaprofesionare o e whamau anga. Si, ai eiki paresteni o e whamau anga whanua, mo e kau whamau o e whamau anga whanua. Whamau tangi, whamau lahi, whamau o e whanua. Koe. Koe ke fu mahino rei ka te au, pia koe tīrewa koe whamau polisi lahi, mo kau whamau polisi. Aia koe APC, nau kau katoa ki nau tōluia ke whamau anga maalunga e whanua, koe fo I tōluia, whamau tangi, whamau anga lahi, mo whamau anga whanua.
ka te taalo atu pe tonga e toi mahina koe mtau aluen ki e walu ni ma koe whakamau anga tangi ka te utuku at ka pau kua whieta anaki mai. Professor Koti mahalo o ku mahino pe konga ko ni tuku ke hepe ai foi konga ko ko ek palestinina ke o mai o kwa ja ma o ki ai pe ko hai ia I va ma wanga lahi o ku ek palestini mahino pe ai tu I fa ma lahi ia ko ia o ku o asiko o ko ulu ia fa ma wanga I fa ma wanga tangi ka ku ke lo ipo ko hai sino o ku ko ek palestini o fa ma wanga tangi ka ta hoko atu pe ko ngai ko tina to frai ki holo pe hakupu ia ko ta alat ko ni ko te ta alge fa mau tangi ko tu ye fu fa ma fa na pito pe maria pito alot ko ni ko kupu pa ni ma ko fa mau anga tangi ko pau ko fa mau anga tangi ai e ko pau ko fa mau anga tangi ai e ki palestini o fa mau anga tangi kua pau koe whakamau angatangi ai e ki palestini o e whakamau angatangi mo ngai whakamau ke aia e whakanofo me he taimi ki he taimi e he tui I he loto ki ai e whatatoko ni hiri hono mau hawhare I me he pēnoro ke ngai whakanofo mo e tūtū ni whakamau. Ai ako o te kai peke fu mau inga maare ka te awia kua pau ko whakamau angatangi ai eiki palestini. Ai ako whakamau angatangi ko eiki palestini ia. Kai sai peke ta aluat ka ku toi hu mai pe foki hena ai tu I mo I whatato ko ni e ngai whakangofua ko ia I he mo malu e pēnolo. Ka taho ko atu ka kua pau e ikai ke whakanofo hataha tuku kehe ei. Ka aku ne mau pena ane mau hatu unga ngā au e whakamau ma o lunga. Pe pi, kua ne pāsi ke ngā au e kua whawhiwhanga lao I e whamau anga. Ia wheitu e ngā pore anga e nea whioko e tu I o Piritania o ne mauai a mawhaita e whangatangata I ngā mea whakasivire. Pe ngā mea kau ki e hia. Aia koe pi uloa ki ia. Pi ua, kone pāsi ke ngā au e pehe. O ikai ke si ifo I a tau e hongo fū. Aia ku mahina au pito pēnia tonga hono o mai ka kōpau ikai ke whakanofo a tātuku ke. Aia koe ngāhi qualification pēnā e talanoa ki a iena ki hano omi ki ano ai e palestini o whakamau tangi ka pau tonu e kumau koe ua ka tahau ke ua na toi ki mahina ko pau ke tu I e whatato ko ni hiri no mau hawharei bei he pēnoro ke ngai whakanofo mo e tūtu ni whakamau ke tūtūni ke ngahi makatuunga o hono whakanofo e kau whamau ke whamau angatangi pia e ngofua ke ne tuku ki tua a ki nau tōu. O ki parapare maani tonga ke te au ka ulawe e pia ia ki ta wha ke taha, Koe ka kai ka atoa ia koe ni whai whatongi ai e whamau. Ai ngai kupu mahu I ngā au ki hano whiri e la kanga. Koe ka kai ko toia ne whakanofo he tu I he whakataha toko ni. O ku whakawhehu ia rewa ai mawhai lahi e tu I he whakataha toko ni I he ne nofo I he whakamauanga. Whamau tangi pēnu kau tā nokia. Kau whamau ke whamau tangi pe ngofua ke ne tuku ki tuang na tu whawho whape ai whaia ngai tutu ni ko ia I he whatatoko ni ko e watu me pēnoro ka koe uhinga whukia tonga koe na e whaia ai uhinga e taha koe ki e kapineti no liri ue wawhe ngofuru I he tawhaake taha koe uhinga
ke ai feta afiaki mo tui na me lava pe a fai e fonga motua i uhinga ya ako taka ko inga ko me ena tawa ke ka ku hange ko ke te au ya tonga lava no ai e kabineti as an executive executive body pe ko tu i he whakatato ko ni ko executive body moia he ku ikai ke pe he ke tae kau e tu i ke executive o ku kau e tu i ki ai in his own right, his own terms. Ka koe tu i e mi he whakatato ko ni he whamau anga ku ata pe alahi ange e ne tau ata aina naya mo e ne wawahe me mawhai o e kabineti mawhai pure pe koe mawhai o kabineti mawhai pure o whare area ka koe ni aku involved holo ia he make decision holo mo ene u kupu na ane whiri i he whakamau anga. U ki pare mai a ka te au e tala noa ke separation of powers. Ka te whakafoke atu tonga koe mea konu mahina ka te au ia u whiri la kanga mo i qualification i he whakamau anga tangi mahina pe ia. Koe ni ku omi pa koe uhinga ia no omi whaata ka pau kua whahinga me Piritania pe kua whahinga pe i loto i a tau tolu. A nia ko kamata hake laki niu ke alohaki ke ko a whiaki ke na ohake whamau anga lahi pe ko whamau tangi, whamau anga tangi pe ko whamau anga o fonua te kai ke fumaina lei ka te au e whamau anga fonua kai ka ta alo atu pe ka ko whafoke atu tonga Palofesa ka kupu foki koe ni na ai ko aspe foki he lao ne asie koe kupu koe ni na whahu ke tau lao i he tahi wao no ka na whakatonu tono ngahi na amente ngahi lao ia koe ni i he wafe hongo fulu ai ko tui mahalo taim ko te ta foki ai ke he konistu tone ko ni ai ko original ko ta konistu tone lawa ke ta tok fatonga ai anga hiliu ko ya pe na ia pe ngai me ko ni tata no ki ai pe na toki pe na toka wi hano liu ko he wafe hongo fulu kana ka we kupu ko ni liu ko wafe hongo fulu ai ku hinga ai ku la ngai me ai ta sio ku o fehu ia ko i loto ai na liu ngai kupu ni wafe hongo fulu ka te fa foka to Palofesa ia ko mea maari e he ta foki tonga pa ko fia pe au ia ko ta alu pe ke osi pe ta hau o sio ki u kapi mo whakatonu mono he toi mama nga e ta o nga mati wai u mea heni ko ta noa pe i ilo ku ta lotonga mau te kai ke ta hau ki ono whakai ki mai ke ngā i foi whakatonu pe ko liliu pe mo ta whakauhinga tu pe a ki taua ka te kore ke ta alua tu he ko wawe u mea ia hange pe ko ta ha me mua tonga ia u mea ia na kai ke matala ka oribo ka mai ke u kupu mo u liliu ko ia mati ko ta ha ko ni na ta ha u he konistutone motua pa ko ta lu ta liliu ma ko ni ke konistutone fo o ta alua pe he whangata ke ta te ke konistutone motua ka ko mea ko ta foki he kai ke ta toi foki o hau ka kata konistutone motua ko ta foki pe o sio ke konistutone motua fa veonaki mai mo u mea na e liliu pe mono aia ko ta hau fa o sia aia maa ko ne toe tata o e taha ki he ua pe ko ni kakato i e ta ngā ue la ko ni whanke konistutone ko te kai ha polokalama pe he ia ta fia pe kwa e ta polokalama pe ka pa ao ngā toi ka ni i whawhetai kai pa tuku ai pe hene ai UTUP mo Facebook a ki tau tangata ko ia whea o sio ai na ne mea mau mea kata hoko ko e kupu walu no e tonga o kuta alu ki ai ko e whamau anga lahi aia ko e pau ko e whamau anga tangi kata te whoke uake o e walu nima ai eiki paristeni o e whamau anga tangi ko pau ko e whamau anga tangi aia ko eiki paristeni ka pau ko kai ko toko taha ka ko fo i kupu ai eiki paristeni ai whamau anga tangi
Pea mo e fili o ulakanga koe. Ka pau koe tamahi noi. Ka ta hau ke walo no, koe whamau anga lahi. Whamau tangi, koe Court of Appeal, koe High Court, koe whamau anga lahi, koe High Court. Koe whamau anga lahi, ko pau ke kau ki ai eiki whakamau lahi. Aia ko pau koe ulu whakaprofesionale ia o e whamau anga. Aia ko tui ko hingan ke tui whamau, Pea moha kau whamau ke aia e whanofo me taimi ke taimi e tui e whatatokoni. Ka atoa ai wahe tolu koe ni whamau anga tangi, whamau anga lahi o whamau anga maarunga mo, whamau anga e whanua, whanofo ka atoa e tui o nau kau taki, e whamau lahi heni, whamau anga lahi, pea mono kau whamau, Pea moha kau whamau ke aia e whakanofo me taimi ke taimi e tui e whatatoko ni hiri no mau hawhare me e pēnolo ke ngai whakanofo mo e tūtuuni whakamau. Tatau pēni aia ko e eik whamau lahi e ko eik palestini e. Aia ko e toko taha ko e taki ko i e whakamau anga tangi ko eik palestini i hene mahino ka te au hange pe ko tatala noa ko ni ke whamau anga lahi. Ka ko pau, hoko ate ai kupu walo no he uluaki, ta alu ke uluaki e moipi. Ka ko pau ke i kai whakanofo hataha tuku ke. Ka ko pau ke i kai whakanofo hataha tuku ke ka aku ne mau, pena ne mau hatu unga ngā au e whamau, maarunga, mahinoia. Pi kwa e konga uluaki mo kua. Kua ne paasi ke ngā au ko whawhonga ke whamanga whetu ko mo niweri, ia ko Britania pe ko ngai whotu ko mi niweri, ia ngai mea whakasibire pe ngai mea kau ki e hia. Ko ngai qualification pe ko ngai tunga whaako pēni, whangā au e ku whiri mai nau tolu. Pea koe pi uloa ki e pi ko ngā ua kone pāsi ke ngā ua pe heo i kai ke si i fo e tau e hongo fu. Te tau pen mo tau tānoa ke whamau tangi. Pea ku te toi sio atua i ta hau ke e ua kau toki hu atu koe waluono ua. Ko pau ke tu i e whatako ni hiri hono mau a whare me pēnoro ke ngai whanofo. Mo tūtūni whawhamau ke tūtūni ke ngai mātunga whanofo e ik whamau lahi mo kau. Whamau e whamau ngalahi pe ngofua ke ne tuku ki tua ki nau tōru. Ko ia ngofua ke ne whiri, ngofua ke ne tō ki tua. Keke te aha mawhai pure peheni mua mawhai peheni wharanglange tu ia ia toi kupu. He whare are amo kabineti ka koe ni au ku kei nofo pe o mea ko ia he whamau anga lahi. Mo whakamau tangi, mo whamau anga e whanua e tonga. Te whawhoke atu tonga kata toki hoko ki e walua ei, ko e whamau anga whanua Professor koe konga... ka taki koe waluono ei i e whamana. Koe konga ini o asi mau pe ia he, o lahi ne asi he talanoa makone whamau anga. Tui i he whakataha toko ni, paka tui i he whakataha toko ni, i hono mau e whare i me pe no lokulau. O koe konga ini o kuna manako e kauriri o kone wafhango furuke nau hai e konga koe ni o tuku kiloto he tau kone stuto ne. Waifoke ani i hia, na whai ngahi tuku aki i ia, pe koe ki ilau ki hono mooni ngahi tuku aki i koe ape, koe ai mooni. Nau pehe koe kau whamau lahi koe, o ku lahi koe nau tau tea i koe kakai maolunga he mo kau take preanga, koe ke te whaloloa nau kontreki e nau tō, nau ospe koe whita u kontreki a lea pau tae whafoki nau tō, nau whoki mūnika. Whiri a te katam fō, koe kau whamau pe koku, nau ki whaala holo he whai tau tea pehe kau taki koe, te nau te extend nau kontreki e nau tō, koe ke ilobe ku mooni ngahi tuku aki i koe whai koe ia. Wai pe ni i hia pehe, tau pe ia, koe te mpe taha pe alu pe. Ka mahana wai pe ngahi uhinga mātunga ke. Ka ta hoko atu ko ngā koe Palofesa ki he waluono ei, ko ngā koe mahana koe kupu wha osi pen te ta lava o lere i he ahoni pe a ose ta taimi, ka ta toki hoko atu rewa toenga.
oku maare tonga, he? Oku maare pite mea koni kuke talanoa mai ki ai, pea kaike, ko ki ngalo ya mea na ike tāna kia tuke uhoko ta walono ei, ko e whamau anga fonua. Ko ta haweni ki whamau anga fonua. Kua pau ke kau ki whamau anga fonua, ai ei ki Palestini mua kau whamau ke. O tokoni kai ai kau whamau tokoni ai ia e ngofua ke whakanofo me taim ke taim e tu e loto ki ai a whata tokoni. Hiri ono maa ngai whale i me e pēnolo ke ngai whakanofo. Mo e tūtu ni whakawhamau. Sai pe ia walono e konga ua konga ua. Ko pau ke tu i e whakatako ni hiri ono maa ua whare i me he pēnolo ke ngai whakanofo mo e tūtuni whamau ke tūtung uni e ngai tuunga o i whakanofo e Palestini mo e kau whamau e whamau ngā whanua pia e ngofua ke ne whamalolo i ki nau tō. Koe ngata anga ia, koe mea koe ni e tonga koe whekau aki pia moho nau moanga hono whiri ki nau tōlu. He? Koe. Ai tau hao koe ni me walu ni ma walu ono ei. O kui kai wha matala ia ki o nau whatongia, koe hae nau mea o whai, whamatala pe ia ke anga hono whiri ki nau tolu mo ngai tuunga whakahako mo whakangau e ke whiri ai nau tolu. He? Koe. Nā mea e tonga nā kuhanga talaange ki a e paremia ko pe ki a Samela Crispohiva pe mo toke tā Steven Halapua mo e mau forum i na mau whaatalanoa ai i e wahau pe i meiri. I e tua sila au pe ki e lere mai koe ai wafe hongo fulu, wafe mawal, wafe maiva au ke wafe hongo fulu. He? Koe. Koe ku foi talaki ope, koe ku foi e-maili pe talaki ope na talaanga ai ki a naua mo ki nau tolu he ose ai liliu. Koe. Ku hange ki a te au, o ku toe lahi ange ai mawhaia o e tu i he whakatato ko ni mo e kauat ki ai mo e mea he whamau a ngā he osi ai liliu. He? Koe. Aia koe ku waka ai o ku pehe tonga. Whai whoke te ke ia nai whai te ke ia ki he kabineti. He? Koe. A teke koe kau te mo kālati. Teke nau tolu ke kabineti ke uhinga ke ua toe sea e tu i he whatatoko ni pea toe sea i he kabineti. He? Koe. Ua e uluhe, pea toe uluhe koe poini. Pana nau hanga rewa e fufonua me kau teke ko ia teke ke kabineti. Ke le mea ku maari osi ko ia ko mea ko nau talange pa ko whampe ke wha osa kia tāna kia koe lika to kia mea teke toi huma ya. Koe alu koe me taimi he tatanoa, hange koe na ki whakaho mo atua a hema. He? Koe. Kai ki ano whamapopo ki lo kai a matao e whamau anga. He? Koe. Aia koe give and take, koe foi liliuna e pehe hono anga na e tuku atu ange koe lau koe palu koe hangi koe tau mawhakawa. Palu, pea tuku maari koe palu whata tau pea palu ki lalo pea tuku maari atu e whau. Pea tuku atu e nima koe he taimu whai ai palu, kai tuku mai e nima koe nai pehe e tau whani niwe wafe nga furu.
He ko mare e tonga ma po abita ma fai tu ia whakatato ko ni e taha ko ke whakaiki ke uku i whakamau anga mo foi whahinga e tolu ko ni whakamau anga mo sensela mo te noro ai aku ku mea mahu inga ia ke whai ke ai sio kai ke te whakafoka to mo ni apito ko ne tu ko ni mahino apito ia e palofesa lahi ko ia e te lahi nga mafai na ko lava ia ke oange ke tu ai ke fili e tu ia nga hi la kan ko ni ka ko ngai fo ko point ni fo na tala no ai ko uhinga hono o mai me fra mau anga ko uhinga ko sio atu e conflict interest ka pa tu ko pe Department of Justice ke nau fai e unga ue koe ni. Pe awere wa ki hei ai aku te hulu i mai he tā umata koe ni o kei lahi pe conflict of interest i loto ai. Kai ke he ne tū foko ia palofesa ko te tatok hoko atu ai he maari a pito ai konga koe ni ke tatok hoko atu ai i he wiki ka hau koe ngā kau kauhanga o whafoket ka koe ke whama opo mai ki mua ki o se POLOKALAMA. Malo pito tonga ko whamalo pe ka te koe e whao ko e ta POLOKALAMA pe mono tataki mai pe ko whamalo ka nau tōko tō pe nau mea mai pa te nau mea mai ke POLOKALAMA mai nau ngai whakaukau tā naki mai ka koe awhanga tūku pe o ko maari ia au pito i ku wakai ko ni ke ta hau whakai ki ke whakamawa. Ngange pe ko ku lawe ane na itonga. Mo ngō wike atu ko e talo takamata mai whakamawa nga. Oku ikai ke oko haku whakamawa mahalo e ni tonga e ku wakai ki ngai poi ni kono ko tāno atu ai mawhai o tu i e whakatato ko ni ki he whakamau anga o ku hangeka te au ia o ku ai whepaki ai i e whakaukau e separation of powers Pea ku kai ke uhinga au ia ki he whiri te toi whamahino ia ka he whakafoki atu ka tā whangatuko. O kai ke uhinga au ke no whiri e tu i pe koe whakatato ko ni, tu i mo whakatato ko ni pe koe tu i he whakatato ko ni. Pe koe tu i a te ia e kau komisoni. Koe whiri o e whamaulahi. Koe whiri o e whamau koe ha ko exansela ko ku poini aku ia o ku lahi u mea o ku engage e tu i e whakamau anga aia o ku hangeke te au o ku hewa e mawhai e tu i ki e whakamau anga ka koe mea ia koe na e whai koe o ki whakasisi peli riu mei he kabineti ko hono whehangahanga i o naia ai whakamau anga. E te watu ai whakarea koe ni. Ko hai o ku whiri e tu i he kabineti. E tonga. O kai ka hata hai whiri e tu i he kabineti. Ka o kune whakanofo i e taimi o ku o atu ai e ki pare mia a ene kabineti, mo o atu he whare area a e ki pare mia ko nau whiri, pea koe whiri mo e whakanofo. Koe mea koe whiri mo e whakanofo, koe ngo mea mahu inga ia hono whakaike ke hei aki ai separation of powers, pea moha mawhai pure o hataha. Koe na alu whakataha e whiri mo e whakanofo, pe koe na māwahe wahe. Koe na māwahe wahe o ku uhinga ia o koe e ne whikau aki mo separation of powers. Koe na alu whakataha o ku uhinga ia e taimeni i o ku whepake separation of powers, pe o ku tōtua o he wātu e mawhai o e taki.
Pa te whanga o ave whao sia ke whamau anga. Tu I he whakatato ko ni, o ku nau whiri pe a nau whakanofu. Foi mea e ua. Koi. Aia pa ko hatu rewa whehu e separation of powers. Whiri mo whakanofu o ku whepaki peikai. Whiri kau whamau anga, kau whamau lahi ko toa pe e tu whamau, whiri e sensela, whiri e pe nolo. O se ka pa te whanofu na tope a te whamalo loina tō ka pau te nau, whai hala pe tō nolo. Koi. Ko where wai tau a taina e whamau anga, I e ne tu ukoia. O whafoke atu tō. Koi. O ku mahina o pito ai e whakaukau koe ni ku ke hanga o mai te koutui te ke o te tāna ke te kong ko ia o si mahina o pito ai poi ni ko ia ku ke hanga o mai. Ka ko pehe ke ta mawa e ai mo ta polokalama ko ia I ahoni I PALOFESA. Ka ta toki hoko atu ko ngahe ku take hoko atu pe I he whakamau anga I he ta foki mai ko ia I he wike kahau. Ai a koe te ta foki mai wike kahau ke kupu walu fitu. Ai a koe kau whamau ke mao nau tuunga lo tonga nau anga tau. Ai a take I lere pe ni te ta whanonga atu he whamau anga pe a ku tui ai pe ngahi mea whakai ki ai te lahi ange. Ka ko whamalo atu te koe I he lava koe ta polokalama I he ahoni. Pea pe he whoketing mautol ko toa pe ku mo mamata mai ke polokalama. Whamalo lahi atu keting mautol I ha mo mamata mai ke polokalama. Kata whai aki a PALOFESA, ka pau kai ke te hamea te ke te tānaki mai, ko tui be ku e whiunga e ta polokalama he ahoni. Malo apito tonga, ka ke te hamea te tānaki atu, ko ofalai at ka te koe mai whamiri, pa pe ke tonga ko toa pe kau tatau atu. Malo. Koi, malo apito whatu PALOFESA. Whamalo atu e kainga I he lava ko ia e tau polokalama ahoni, TUFUNGA FONUA alo au pia mo PALOFESA to e ta SIOSIUA LAFITANI. Whatanga pena e ongole rei atu ka te mōtolu e tau polokalama ko e ahoni, te mate hoko atu pe I he hange koe na aku talanoa ke anai, te mate hoko atu pe I he talanoa ke tau konstituto ne, pe pehe ke hangahi issue o ku o hake pe mei tonga eki, I anga whanonga ko i o tau whai I he pureanga, pe ama tuunga ku ia tonga, e toki wakai pe ki ai I he wiki kau, ke atu mea I ha whakaukau ai PALOFESA, ka koe ngata e tau polokalama he ahoni, ko tau ngahi polokalama ko i utoa ke hoko mai, ai a koe whatwhanua fo ou pe o atu a pongpongi, pe a pehe whoki ki he whawhango o saione, pe mo e polokalama ko ia wawanga ki tupu ai te mawhahoko atu ia pe mo PALOFESA to i tā SIOSIUA LAFITANI, pe mei he maananga ko ia alo au I ken pela ai polokalama ko ia, pe ko e tua pule lulu rewa, te whoki mai ai tau polokalama ko ia, ko e hulo ifi, pia mo ka whoika stak, ai te mawhahoko te polokalama ko he taimi wha I fiafi o e ahata pule lulu ko e o wikeni, ai ka taimi wha I fiafi ko e whahofua ko e fitu e fiafi a Amerika, ai te mawhahoko atu ai pia mo ka whoika, ai polokalama I loa ko e kui ko e hulo ifi, ai mawha o atu mau pe I he ngahi polokalama ko ni ku osi, ki tauni pe he whoki ki tau ko osi, ai polokalama ko ni manakoa ko e hulo ifi. Whawhet ki mo dolu, mo mea mai o mamata e tau polokalama ko ia e ngahi mea maho ingai o ku mawhaamu, pia mo ka whoika ke whakatala noa, pe lawa ke sio kia he ko wakai ke ngahi polokalama na mawhakahoko, pia mo ka whoika I he tau ko osi, ko wakai whike ngahi polokalama ko ia, mo ngahi whaike eke na whahoko ki ai, o ku ia ngahi mea maari ai, na e talanoa ki ai a ka whoika, ka nei kai ke whuwhakai ki e matalanoa ki ai, ka kui ngā kua ngahi mea ai whawhihona ki tonga o mātu a ki maho inga pito ke whahawakai ki ai, pena e mga tō ngai ku toi whakawhi a ka whoika, ke toi whoki mai mua I he tō pule lulu, ke pia mai programa hulo wifi ko ngā kau te whoki ke ngahi tepi ko ni o te oange ai ngahi whehu I ko ni ke ne te hanga whai ki mai hina e talanoa, kamata talanoa ia ke ngahi issue hange ko ke ngahi issue ko ni
o ku hoko I tonga tau whanonga mea. Ki ka te huanga o tukuai e polokalama ko ia I he ahoni, ka tau tō ki hoko atu I he polokalama hoko, whamanatu atu pe, whamalo ke tinginau tōru kotoa pe, kau sponsor ko ia I he tau polokalama, whamalo lahi atu, I he kei tokoni kotoa pe ku mō whai mai ki he polokalama, lava ke kei whakahoko atu ai ngai polokalama. Tatau pe mō tōru, o ku mō whahoko mō ngai polokalama tau taha pe, ke lava ke tau talanoa atu pe mei heni whamalo lahi atu I he tokoni kotoa pe whapaanga, o ku mō whahoko I he mō ngai polokalama lava ke tokoni I aki ai Vipon Media ke lava whahoko atu ai matau ngai polokalama o kehe o ku atu pe mei heni. Ko e whamanatu atu pe ka teki mō tolu e kaingatonga, o ku mō mamata mai ke tau polokalama, o ku ata ai mau live stream I ke whakahoko ke ngāo e aki I Nosilani pe ko tonga e ki te ke lava whetu taki mai ki te au I he noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, pe ko noa hiva, wha taha walu, nima wha tolo noa. I whainga kātoanga Māori pe, pe ko kātoanga putu, a kātoanga Māori, pe ko kātoanga a whai aho, pe ko graduation, te maulawa tokone. Pe au pe ke he putu, te maulawa o ngā oe atu ke mau whaitai, a ngahi polokalama kotoa pe I he putu. I mau inga matua ki I whaatu I pe te mahonga o atu, ke lava o whai ake tau whetokoni aki, pe ko ngahi tokoni ko te mau whai, I he ngahi live stream ko mau o atu, e lava o tokoni ia ki hono whakalele ko ia, o tau ngahi polokalama o ku o atu pe miheni. Aia ko e ki tua kia ku lava ke mau o atu pe miheni, ko ngā kau ke whia o live stream, tata tu whito I Nosilani. Ka ku ke whia o live stream I Nosilani, ia whainga whetu upe, o na ki te tatarika ke puka mai, ko ngā puka mai, ko ngā ka mau talanoa atu ki a te koe, I he tounga o ku iai, ke lava ke mauhanga o whahoko ho live stream, I ke mamata mai ki ai, ho kai ngā pe mai whamiri ko toa pe, pia mei tua pure anga, ke lava ke nau mamata mai ki ai. Aia koe konga ia ki he tau live stream. Keke ngata ai, o ku whamanatu atu whoki ke te motol, koe whamalo peni ki he kautaha ko ia South Pacific Loans, whamalo lahi atu ke te motol, I he tokoni ko toa pia ku mowhai, I hono sponsor e tau ngahi polokalama, South Pacific Loans, koe kautaha no eni, a steleke tupo, ai ia pe mo kautaha ko South Pacific Loans, ko lauta o e nau ngau e na doi Nosilani, pe ko I loa ki nau tolu ia, I ho tau kainga Pasifiki, mo tau kakaitonga, ai ia te ke lawa o whetu utaki. Kau ke whainga tā ia whapaanga. Whia mau whataho mea lere, pero whia mau hasenit ke totonga eka ngahi tono no e pila, ko ngā ka lahi e whataptapui, kai ke tau loko lawa alu ke ngā we, ko ngā ka whataptapui ko COVID-19, kau ke whia mau hasenit ke ne tokoni I koe I he whainga. Hei taimi whainga tā peheni, koe ka te aha whika ana wha moui, noa walu ngeau, walu, hiva walu, e lava a starik tupo, ke ne tokoni I koe, pe moe ni kau ngā we, pia meihe South Pacific Loans, koe ongo le ia pe te ngau tolu. I South Pacific Loans, ka te tau whaose ak pe nau tu aki, pe tau o whiunga I ki he whiawhina.